زیاتر سەبارەت بە نەوچە گەشتیارەکان قسە دەکەین، گفتوگۆی زیاتر دەکەین بەو هۆی کە گەشتیارێکی زۆر ڕووی لە هەرێمی کوردستان کردو، جگە لەوەی کە خەڵکی هەرێمی کوردستانیش لە دوای ئەوەی کە مانگی ڕەمەزانیان تێپەڕ کرد، جەژنی نەورۆزیش لە ناو مانگی ڕەمەزان بوو، دیارە ئەو گەشت و سەیرانی کە دەیانویست بیکەن نەیان کردووە، بەڵام ئێستا بۆ ناوچە گەشتیارەکان دەچن. ئەوەی کە گرنگە چۆن ئەو ناوچە گەشتیارانە پارێزراو بێت لە ڕووی ژینگەکەیەوە بۆ ئەوەی کە کوردستان هەمیشە بە جوانی بمێنێتەوە. سەبارەت بەم بابەتە لەگەڵ دکتۆر نافسەر نووری شارەزای بواری گەشت و گوزار و گرنگی کارتی گەشت و گوزار لە بواری ئابووری و بەگشتی پاراستنی ئەم سەرمایەی کە هەمانە لە هەرێمی کوردستان گفتوگوی زیاترەکەن. دکتۆرم کاتتان باش و سپاس کە لەگەڵ ئێمەیت و ئامادەی لەگەڵمان و وەڵامدەری پرسیارەکانمانەبی. پێش هەموو شتێک بابزانین کە تا چەند گرنگە کە هەرێمی کوردستان بتوانێت بە برەودان پێشخستنی ناوچە گەشتیارەکان کەرتی گەشتیاری پێش بخات و جگە لەوە ببێتە کەرتێک کە وەکو کەرتی ئابووری چاوی لێ بکرێت و ژێرخانێکی باشی لێ دەست بکەوێت. بله وەکی دیارە ئێکیشخاڵێ پێس یەکەرێما کوردستانە ئەوە کو کەتوارێ گەشتیاری ئان بژین شەنگستێ سروشتی گەشتیاری تەرێما کوردستانê da gelek canin û pêzin. Berhindê ev bûye xaleka pozîtîv ku em şên geştiyariyê ser ava bikin. An ku ev çiya û darûbar û av ku ev sala rêjê baranbarînê zortir bûyne, em bînin rêjê avê û kaniyê nîv hemî zêde bûyne ve. Îden em çawa şên vî geyne rêxuşkerek ku ev ni'mete ev emin evê xudê medayn ev şengestê sürüştî em çawa şên va şengestê sürüştî pêş bêxîn beref pêş ve bibên zêtir û baştir lê bikin. Wekî heyî em parêzîn û dewr û berê twê xizmetguzariya lê zêdekin ku ew geştiyarê ew mêvanê li naverast û başûrê Iraqê an dervey welatê qesta herêma Kurdistanê diketin ku xuşiyekê jê bibînîtin û ev xû bibîte jê derê propagandê yê marketingê yê bazargeriyê ku wextê ew zivrîte nava kes û karê xû ev xû reklamê an propagandê bo herêma Kurdistanê biket an ev xû cara duyê û sêyê jî قصد هرما کردستان بکتن. ایدن جرخانا آبوری آن جرخانا گشتیاری هرما کردستان ام برف پیش و ببین وان خدمت گزاریا ام دابین بکن بو هرما کردستانه دیسان رفتار عمل هرما کردستان رفتار کا جامرانه یا باش بیتن کو ام وی خلکی همیه پشمری نوی قصد هرما کردستان کتن کو میوانت ما یت مالت ما ایکنه که عرف و عادات کردی دا چوا ام پیشوازی میوانت کن و قدر و قیمت و رزقتن لیت گیری هماشه واس ام ویش بکم خوی لچبواره که ابینه توا پیوسته که کرتی گشت و گزاری لهرمی کردستان ایوکو شارزایک چ شتێکی دیکە ئەنجام بدات وەکو خزمەتگوزاری بۆ ئەوەی کە ئەم کەرتە زیاتر ببوژێتەوە. بله وەکی دیارە گەشت و گوزارامە گەشت و گوزارەکە وەرزیە پتریاوێل وەرزێ هاوینێ و وەرزێ بەهارێدا تێتەکردن ئەف وەرزێ هاوینێ و بەهارێدا پتریا گەشتیارێ تێتە دەفمە قەستا دەوروبەرێن سنتەرا پارێزگەها هەولێرە یان دوهوکە یان سلێمانیەت کەتن ئێکیش خاڵێت لاوازیێت کەرتی گەشت و گوزاری هەرێما کوردستانê ئەوە ڕێگوبانێتمە بوان دەڤەرێت گەشت و گوزاری باش نینن او ریگوبان بینه درست کردن او ایکش حالت هر گرنگه بیته کردن زیدباری و چنده او خدمت گزاری الوا دورات نه پیشکش کردن چوک خارنگه بن چوک هتل و موتل بن آست پیتوی دانینن آست وا یه پاقجیا وا یه بلندبونا وا سترین وا بینه برس کردن کو گشت و گزاره که باشتر بیته کردن زیدباری و چنده کو افر نشان داره تنه من نشان در هبن او گشت و گزاره تتویره کو بچن گلوانا بو بیزانین آبدن سروان جهن گشت و گذاری که اف جهت گشت و گذاری باشتر بینه کرن هر برفال لحیت را بینو که گلک جهت گشت و گذاری سرتاسری هر ما کردستان ریکت وان تک چوینه پیتوی هنده نکو بینه ترمیم کرن سیانه کرن بونمونو که ایکشوان دورت گشت و گذاری دور آمیدیه سپر که ریکاوی هاتیه تکدان یعنی او ریکزی بیتا چه کرن و شوازه که باشتر شی بیتا چه کرن که خدمت گشت و گذارا بیتا کرن شوازه که باشتر و هجیتر دیسان افر نشان دارید آبوری هبن ام نبس گشت و گذارا
بجن یا ترفیهی یا دمی ام کار بینین، بلکه ما گشتو گذاری بیاوه گشتو گذاری شینواری هیا، گشتو گذاری دیروکی هیا، ام وان دورا یه شینواری دیروکی پیش بخین گست اف خلکتی تا دفمل بچنویره وان دورا بزانن بونمونه نو که ایکش وان قضا عمل دهو که هیا قضا اسفنه کو گلک جهت گشتو گذاری شینواری یه دیروکی له هنوا بونمونه شینواری کونترین بنداف ویره هنه بنداوا چروانه حتی نهات یا نیشان کردن حتی ولی نهات یا کو گشتو گذار بچین سردانه بیان ماشین وارد خانس هنه دهان یدی و جه جیوپولیتیکی و قضایی بونمونه مروف بشید نو برای حوله میسل دهوک دایا ایدن او هن امشین پیش بخین کو گشتو گذاره ما بشایتی و حولاتان دیشی بینن اوه که لکابینین نویم رزدار مسرور بارزانی دبینین که چند گرینگی بم کارتە دەدات کە کارتی گەشتیاریە تەنانەت ئەو پرۆژە خزمەتگوزاریانش کە دەکرێت وەکو بەنداوەکان و پۆندەکان ئێستا سوودێکی گەشتیاریشیان بۆ هەرێمی کوردستانی ئەمێ بزانم تا چەند بوونی ئەم جۆرە خزمەتگوزاریانە یاخود ئەم پرۆژانە هاوکات لەگەڵ پرۆژە خزمەتگوزاریەکانی دیکە لە کارتی گەشت و گوزاریە توانێت یارمەتی هەرێمی کوردستان بدات بۆی ئەم کارتە زیاتر بچێتە پێشەوە. بله دوی کابینه دا یا برا گوره سروک حکمت مسرور بارزانی کاره که زور هاتیه کردن با پیشخستنا کرده گشت و گذاری و هجمارا گشت و گذار سردان هرما کردستانت کن سال بو سال زیده بونه دا که وجه دست خوشیه و او بنداوت هاتینه درست کردن و او کار جیرخانه آبوری بشه بازه که گشتی دوی کابینه دا هاتیه کردن گلک پینگاوت باش هاتینه هاوتن و از کرده گشت و گذاری که ام بینین همه جوری پخینه آبور هرما کردستانه شین کرتی گشت و گذاریشی دهات و زیده کن کرتی گشت و گذاری زیدتن دلیون کاری پیدا کردن بو وان گنجت می در چویب تایبتی اوید کلیجا و پیمانگه ها پیتوی هشتا زیدتر خدمت گذاریه پیتوی هشتا پتر هنده یکو بونمونه باج سر جهن گشت و گذاری کم ببید گلک جهن گشت و گذاریت نیتی نفکرن باج بهنه اعفا کرن گلک کاریتی سر بیتا کرن که امشین وی کرتی گشت و گذاری باشتر لبکن هشتا دلیوت کاری پیدا بکن هشتا بشین دبس گشتیار ناوراستو باشور بله دکتۆر بۆ خۆتان دەزانێت سروشتی هەرێمی کوردستان وا هەڵکەوتووە کە ئێمە زیاترین هاوینە هەوارەکان و ناوچە گەشتیارەکانمان هەبێت بەڵام ئەوە لە یاد نەکەین ئێستا لە سنتەری شارەکانیش پرۆژەی زۆر گەورە دروست دەکرێت بۆ نمونە ئەوەی کە لە هەولێر هەیە لە دروستکردنی مۆڵ و ئەو هۆتێل و مۆتێلانەی کە گەشتیار دەتوانێت ڕووی تێبکات ئەمە تا چەند کاریگەریە بێت لەسەر ڕاکێشانی گەشتیار نەک تەنیا بۆ ناوچە گەشتیارەکان بەڵکو بۆ ناو جەرگەی شارەکانیش. بله دبا مروف پلانا خود دانیتن هر ولاتا کی بیتن کو سردانا ولاتا کی دیر بکتن و تندک تایبت مندید و ولاتی دابن حتی مروف چیت سردانه بکن بونمونه چید بید نو که گلک خلق قستا پاریس بکن یان دبی بکن بروا برج خلیفه یان برج پاریس بونمونه گلک خلق بیت قستا هرما کردستان بکتن آن حوله را پایتخت بکتن بر کلا حوله آن قلعه حوله الویره بیتن آن قستا آمد دیار بکر بکتن بر دیوار آمده إذا أف لا يعني شنگستت یه دیروکی شنگستت شینواری شنگستت سروشتی الهرما کردستان ده هنه بس توک آماجه پیدای اوبتنه کافینینه بسنینه که ام سر پی رازی ببین بلکه وقت ام وان پیش بخین که چوا امشین زیدتر و باشتر خدمت ها گشت و گذاری بکن وکرنا وام ولایت مازن الهرما کردستان تایبتی الهولیر سلیمانی الدهو که او بوینه اگر هنده که گلک گشتیار قصد هرما کردستان بکتو چه نویر بازار که باشی تدابه تکرن دلیوت کاریت باش پیدا ببین و سی بازار که مدرن پیدا ببیتن هرما کردستانه و ام وان یه دیب در کوین بشین دکانت بچیک بین بلکه بازارت مازن مولت مازن بینه وکره و آستی گشتیاری پیش کویتن بس گل و مپی باش کو گلک ورس هاوینه داد ورس بهاره دا هندک ویستاوال هندک چالاکی اندی هندک اکتیویتی دیل گل هاد بانه کرن کو ببا جه هنده پتر سرنجا گشتیاری مراکش با کو وی موی دا قصدوان دورا کربا تایبتیت ناف مولا دا هاد بانه کرن همیشه ام ناوچه گەشتیاریانە بۆیە جیاوازن لە ناوچە گەشتیاریەکانی دیکەی عێراق ئەوەیە کە پاک و خاوێنن و کەش و هەوایەکی پاک و خاوێنی هەیە چی بکرێت ئێوە وەکو شارەزایەکی بواری گەشت و گوزار چی بکرێت بۆی کە ئەو پاک و خاوێنیە چ لە لای ئەو گەشتیارانەی کە لە دەرەوەی هەرێمی کوردستان دێت چه خەڵکی ناوخۆ
بتوانێت زیاتر ڕێز لە ژینگە بگرێت و ژینگە زیاتر بپارێزرێت چ ڕێکارێک هەیە دەبێت چ بکرێت؟ بله وکی دیار بری هیوه که را گهاند کو پارێزگاه ها دهو که ایکشوان پاقشترین پارێزگاه سر آست هرم عراق دا هر واسا برآوردی تبکه هولیر و سلیمانیه جی گلک پاقج و تمیزتر و پاک و خاوینتر ناوراست و باشور عراق زده باری و چنده آرامی سیاسی آرامی امنی الهرم کردستانی و ایکش خالدی پیستره که خلق قصد هرم کردستانی بکتن بس دویت امکار سر هنده بکن که چوا ویب دین دیار کردن بو گشتیار بیانی که هرم کردستانی یا جیاواز الناوراست و باشور عراق بیاو امنی داد بیاو هنر سرداری کردن گلگشتیاری دا هنر دیسان بیاو پاقشی دا وکی تا آماجه بگه البته اوه وید گلک رینمایی نه بس تنش لای دسته و گشت و گذاره و روابریت گشتی و روابریت گشت و گذاره بلکه هم همید هاری کار بین همید آمود از گیت حکمت هرم کردستان هاری کار بین که چا ام بشین و پاقشی پارزین و سال با سال برف پیش و ببین و امناهی هیا و ام برف پیش و ببین باش دکتۆر بۆ خۆتان دەزانن هەرێمی کوردستان ناوچەیەکی دەوڵەمەندی کە لە پووری بەشەریەتە لێرە چەندین مەزارگە و بوونی گۆڕی پەیامبەران هەیە مەبەستمەوەیە چی بکرێت کە گەشتیاری ئاینیش بکرێت بە دەرفەتێک بۆی کە ئەو کەسانی کە هەرێمی کوردستانیان بەس بە سروشتەکەی ناسیوە بەم شێوەیەش بیناسن و لەلایەکی دیکەوە کەرتی گەشت و گوزار زیاتر پەرەی پێ بدرێت واتە گەشت و گوزاری ئاینی هەبێت بله گشت و گذاری آینیه گشت و گذاری شینواریه گشت و گذاری دیروکیه الهرم کردستان دا وکی پیتوی گرینگی پینهات یادان گلک ضروریه اف شواز گشت و گذاری برف پیش وب کویتن نهال هرم کردستان پارێزگاه ها دهو که وش کفت حلامتا نافخویا سنتر پارێزگاه ها دهو که دایا پیتوی ریوبری گشتی یا گشت و گذاری گل ریوبری شینوارال گل باجروانیه گل همی یا پیک و تاوکار بند گل پارێزگاه دهو که کوبشین وی جهه هنه پارێزن و وی جهیر بازرگری بو بیت کرن رکلام بو بیت کرن کو خلق بیت قصد بیاتن دیسان مهبن رنیشاندر کلگل بچن شارزاد بیاوه گشت و گذاری دا شارزاد بیاوه دیروکی دا کو وان پیزانینا وان معلومات بدنوی گشتیاریت تن قصد هرم کردستانت که تو قصد وان جهات کتن هجماره که زور وکی تا آماجه پیدا یا زور یا جهن شینواری مهنه جهن دیروکی مهنه حتی نها وکی پیتوی خدمت گذاری نچونه و حتی پیتوی گرینگی پینهات یادان اوه همه هنگیت ناف براوان همی دام و دزگاه ها دادویتن که امشین باشترین شواز خدمت دا گشتیاری بکن وقتی تتویره و پیزانی ناجی سردیرو کو لاین کلتوری ولگریته و بونمونه تا بحثی گشت و گذاری آینی کرد گشت و گذاری آینی نهال بنگه لالش آن جهه لالش مهیه جهه که پیروزش لای کردید میت ازدی و هزارها کردید میت ازدی نهار روسیل اروپا آلمانیا هنه سالانه قصد ویدید کن هرم کردستانی تین ایدن ویتن تا قسمت گذاری بوا بین دابین کرن هوتیلن باش نهال اسفنه آن شیخان ام بشین بین دابین کرن قضایه که هاتی فراموش کرنش همی لایکی و اگر او جهن هنه بو بین دابین کرن دی خلق که ما باشتر کردن اول نها خلقی تیتن سردانا وان جهات کردن کرده می ازدی تیتن امی چنه دف کسو کارین خو آن تین الهولر یان دهو که آکن جید بن ما بباشل اف دوره آن همی سنترت قضایا ناحیا پارێزگه ها گرنگی پیدادان که اف گشتیاره ما بلاوه ببیتن سروان همی یا نکو ترکیز کفت سر دوره که و دوره کادی بیتا فراموش کرن بنمانه نهات راپورتا بری نهات و آماجه پیگا یعنی 600 گشتیارت ما قصدا دوره بجن دیانا سوراند کن و قضایه ویر فشاره که زورد کفت سر و دام و دزگهت گشتیاری کفت سر ریکه هات نوچونه اگر اف گشتیاری هنه بیت دابش کردن جماره که بیت بو زاخو بیتن بو آمیدیه بیتن بو سلیمانیه بیتن بو آکره اوه تنی دابش ببین اوه جی پیش شوازی ده چه بیت که حکمت گرینگی اکا زیده تر همی دورا بدتن و همی دور گشت و گذار جی بیت پیش اخستن بله دکتور نافسر نوری شارزای بواری گشت و گذار سپاس دەکەین کە لەگەڵمان بوویت سەبارەت با گرنگیدان بە کەرتی گەشت و گوزار لە هەرێمی کوردستان گفتوگۆمان پێکەوە کرد دووبارە سپاس بۆ بەشداریکردنتان لەگەڵمان